زیبائی تئی ہنچو مانگی شتا میں دیما، ہر رنگا گشے مرچی میں چما قرار بستہ، او یکرندے پدا سبزت مہرانی ڈگار ہشکیں، ساہتے میں پزل چما اوستانی کوار بستہ۔ بلوچی زبان رجنا فکر شاعر فضل شوہاز 2 مارچ 1989 من دشت کنریا وجہ درہ بالا چلوگا ودیگ بھی وتی بنداتی وانگا چوتی جند میتک بزن گورنمنٹ پرائمری اسکول کنریا بندات کا پدیمترا وانگا واسطہ دشت طولگی ہائی اسکول ایڈمیشن زیری 1998 میٹرک چکاسا سوبن ویگا پد متوربت کیچا اتاشات ڈگری کالجا ایڈمیشن زیری 15 جنوری 2015 چا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیا بی ایڈ چکاسا سوبن بھی تو استادی جاتا وتی ذمہ واریاں پیلو کا موجیں حیال یاگوں پتاہاں دلارا ماں روچے مگندہ سرجما آچم کمارا ماں درفشید چو ماہکانا گیوار ماہوشے چمانا پچ رہینا لنجو تہارا ماں تپوتا سازبتا جنگل یہ شعرانی علومی کتاب نامد کے 2022 چا علم و ادب پبلشرز کراچی نے مگا چھاپ شنگ بیتا ہمیں کتاب تا بلوچی زبان دل دوست شاعر عادل سجاد پزل شوہاز بابتا نوشتے کند کے پزل شوہاز اولی رندہ رزق دشتی اتاگا گومد دوچار کب تا باز کم گپ جن بلے آئیے خاموشی و روح باز گپ جنن تنچو کے کسی سرشپا کے صحیح دفاع کن تو گربا ما آسری بکان و گوشدارو دم مبرا ما ایک چیزیں دستگو مارتا کہ ہمیں تبے مردم چوکے پزل شوہازیں گیشتر شاعری کرن یا شعر دوست دارا بزاں کے لفظاں کے مردمان